Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони азизу гироми қадр. хуб, албатта бобо бетараф истода наметуна. Дар шабакаҳои интернетӣ ҳозир бисёри баъд видеоҳо баромадаистанд. хуб, дар бораи як навасаи қанд ки вай фикр мекунем ки бисёр дар тикток, дар инстаграм машҳурай. хуб, зодаи тоҷикистони азизай. хуб, ниҳоят ёшай, духтараки ба маънияй, духтараки беҳад шустриякай. хуб, хайи зиндагии худ пастию баландиҳо дорад. вай гоҳе ба баландиҳо мебирояд, гоҳе ба пастиҳо мехамад. хуб, ин ки аст? ин навасаи қанди ман. хаяки ира видеоша диден, ма барои ҳами чӣ суханҳо кардани ҳастам. ман зодаи тоҷикистони сарбуланд ҳастам. ма барои ҳар як фарзанди бароманди миллати тоҷик, ҳар як фарзанди зодаи тоҷикистон ма суханҳо мекунам ва пуштибонӣ мекунам. барое ки ман тоҷик ҳастам. ман ифтихор аз ин тоҷикистон мекунам. шӯҳрат киро муаззамара бечора ҳами бечора гуфтаистанд ки бахшишам мепурса ҳами қази кашида ки охи не бахшиш пурсидай хаяки кия бехато киям бехато моро якум бо моро атоидага медунӣ хаяки муаззама ҷо алай ҷун дар забону ҷун вақте ки мо насиҳат мекунем биё гуноҳҳоро бубахшем, гуноҳҳоро вай кунем. ин марам гуфтаги бобо по далави гур, бобо ба ҷавоно чақа наша, вай наша, бобо ту насиҳатгар шуди. имрӯз ман ҳамин муаззама гуфтааст ки як ҷавонмарде набуромад ки гап зана ки оё мо бахшиш пурсидем, бо нисбати ма мисол гапҳои қабеҳ мегӯям. ман яне ки медони чӣ бобои хан як бор ҳамун гуфт ответш додам. ҳамун мардум навистану чунги ҷо занза ина худаш ошибка карда. хаяки не мегӯям ки кия бехато боло дай. ҳамаи мо хато дорем. намемуна як видеои соз ки гуноҳ накард. гуноҳ ҳамаш гуноҳай. ҳамин гуноҳ шӯра ҷон, ҳамин зарраи гуноҳ мекунӣ ва гуноҳай. не ки ман дар ҳамин шабакаҳои интернетӣ як навасаи қанмама камтарак дилбардорӣ кардам. гуфтам гуноҳҳои ту қа гуноҳе неста, худои меҳрубон моро бубахша. не ки давом ша намондан ҳамин қаша мондан. ошибка кай марам рангия мо хай бача мо махлуқем. мегуфти ӯ гуноҳи ту кай гуноҳи калунаи хак худовон бахшанда меҳрубон аст. худои меҳрубон мебахша, ҳаққи бандара болои банда намебахша. ана ба худо ширк оварда намебахша. дига ҳамаша аллоҳи меҳрубон ваъдаи худша ки рӯ ба ҷониби аллоҳи меҳрубон мебиёрем, тавба мекунем, тавбаи насӯҳ мекунем, аз ин гуноҳҳои кардаги пушаймон мешавем. иншоалло ғафуру раҳиму бахшандаи меҳрубона мебахша моро. имон қай тоқи муҷада мавзӯ тагум кай. мавзӯ гум нест. мавзӯ дар бораи навасаи қалби бобо маъзама натра чӣ гуфтани ҳастам. ту дар ҳаққи ман видео кардӣ, хеле мара гапҳои вай гуфти ранги он навасаи дигарин. гуфти бобо по далави гур ба ҷавоно сар ба сар наша. мисол вай наки ина ман тра дуо метавам. ай куҷо дуо метавам? ай беҳтарин макон дар рӯи замин, ай пеши хонаи аллоҳи меҳрубон ба ту дуо метавам. маъзамаи қанди бобош ман тура ҳамчун фарзанд, ҳамчун наваса, ҳамчун як тоҷики сарбуланд ман медонам тура ана бурдбориҳо хоҳонамо ва камтарак мисол барои ту чӣ гуфтани ҳастам? гуфтани ҳастам ки ту слишкам донои бади, беҳад донои бади, ту беҳад донои бади, беҳад ҳозиру ҷавоби, беҳад. ва ту да ҳар кас ғайрат намекуна. ҳамин ана нигоҳ ки ҳозир барои комментариҳо мисол вай зиқ шудааст, просто аҳамият нате. мо мисол ана одамои давраи союз пеш агар анонимни заявление мешид, умуман вай мегирифтан ки дангалш медодан анонимни, яъне ки вай да на
فامیلش هست نامش هست نه جای استقامتش هست هیچ نیست و انانیم نیست. همین از کامنتاری که می‌نویسن نسبت ما و شما و دیگرو یا همش انانیم نیست، یعنی که یا غیرت نمیکنن روبرو تو گپ زنن، روبروی تو گپ زنن غیرت میکنن. برای همین تو اول زیغ نشو. خب اولا گناهی ما و شما را الله مهربان ببخشه. خب که بگناه هممون گناه داریم، هممون روز به روز گناه میکنیم، ساعت به ساعت گناه میکنیم و توبه میکنیم. الله مهربان خرسان میشه، توبه ما رو ان شاء الله قبول میکنه. برای همین برادرها من ولی جان ویدیوش کرده بود، بسیار گپای سخت گفت. ولی جان که جوان است، بسیار عصبی آرام داره، دوراندیش است. برآمد ولی جان گفت که خیر وقتی که معظمه بخشش پرسید ما هممون میبخشیم و الله مهربان همه ما رو ببخشه. برای همین معظمه هیچ وقت زیغ نشو. یک ترما خاطررسان میکنم که در کجای باشی نه بلکه معظمه کدام تاجیکه که در کدام مناطق دنیا باشی باید فراموش نکنی که ما تاجیک هستیم، ما وطندار هستیم، ما مسلمان هستیم، ما از تاجیکستان هستیم، ما وطنی بیشت آسا داریم. در تمام جا ما تاجیکستان رو معرفی میکنیم. معظمه جان قندی باباش انشالله دعا میتیم بخت ختمیاوی نکی قطعی تو سر به سر شده هیچ که نمیتونه. اگر ما آدمایی که گپ قبیح مینویسن اگر روبرو و خیلی روبرو هم خیلی تو باشن تو یک امی گفتی اون مردکا 6 سکونده مثال هم دا جواب میگردونی نه که افسوس که پشت اکران داده اصلا زیغ نشو. معظمه هم خیلی دختره که با آدابای سلیشکم شستریا که بده یاخی سلیشکم شستریا که بده جوانو غیرت نمیکنن ایدا جوانو غیرت میکنن. با تو بخت میخوایم. من سر فرمش یگون محل من ندیدم که این مثال سر فرمای به افتی داشته باشه، سر فرمای مثال دیگه ملت ها را معرفی کرده باشه، سر فرمای تاج کنه مسلمانای خدمت داره. برای همین انشالله با امر خدا دعاگو هستیم برادرها. چیزی باشه نباشه معظمه دختری تاجیک ای فرزندی تاجیکستان خودمون خیلی در غریبی ای میره و شستریا که بده شما بتونین غیرت کنین یگام تات مثال من نامزد شوین مثال برین ازدواج کنین. بهترین دختری با برکت ای دختر با برکت ای. برای همین ما یک نواسه قند دیگه هم کم که گناهی وزن‌تر کرده بچی دعاش دادم ان شاء الله با امر خدا حاضر انا بخت روزه ان شاء الله با امر خدا ممکن با قریبی و نویرادور میشیم. انا خیر روز اخی ما همین زنا و دخترای تاجیک همش رنگ فرزند میدونم شورا نخنده وصل میکنه. ما همین معظمه رو رنگ فرزندم رنگ نواسه میدونم دیگه و دیگه هم خیلی میدونم. ما یا بابا هستم ما باید انا دعا کنم که شما بخت روز ببین. شورا جون هم گفتنی نیستی معظمه را نه اومد درباره همین معظمه خیلی دلتی کن در کردن تو عطر میگه که چی ما برام خدمت فلق بکشم ما دلم ریش میشه نه خود تو این درجه رو مثال نایجات کنه تو این درجه رو مثال پس بزنه. معظمه پروا نکن زیغ نشو. این چیزایی که پشت اکران میگن که تو دا من گفتم گره روی اکران من این برادر ولی جان گفت خیلی با فکرش بیان کرد اینو ببرن گام میزنم. ما یا گام میگم نگاه کدا همین بلوگر معنی کو وقتی بیکار میمونن بیکار دیگه نمیدونن چیکار با یک کس عطوه میتن همین یک کوری پدن علاترین همین عطوه دادن این عطوه میتی یک کاری به معنیگی درست ای بیرن کو ای بیرن خیلی نگاه که چیه ایش عطوه ولی که هنر ندارم بلوگ باید هنر داشته باشه. یه خیلی تلفن اونی چنباق کنی بسیار لغلق کنی یا می زبان به استخوان هر چی گفتن میگیری یا اشکال میکنی. بلوگر باید یک اونچه نشون بده معظمه بلوگر نیست نشون میده هنر نشون میده مثلا اون کار که میتونه او بلوگر معنی باید هنر داشته خیلی هیچی به همه بیکار مونم خیلی او ویدیو کنم یا ویدیو کنم میشه او بگم یا پاس بزنم یا بلند کنم این خیلی گام نیست. او بلوگر باید هنرش نشون بده ملت نشون بده معرفگری دولت ملت باشه معرفگری وطنش باشه وطن جان باشه. همین دولت ملت این بلوگرش هم بذاره همش پروست راست که بلوگری میکنی یا اون کاری که یا اون کازا فایده بیاره یک نصیحت کنه هستی و هم بخیزی هم برای همین کو معظمه جان مردم سربلند تاجیکستان عزیزم فرزند خودمون
фарзанди худмонай тоҷики худмонай бо иффатай ягон камбудӣ надора шлискм шустрияки бадай барои ҳами қай риштаи сухана дароз кардани нестам ҳами беҳтарин макон дар рӯи замин ай назди хонаи аллои меҳрибон дуои бобо ба муаззамаи қанд муаззамаи қанди бобош аввалан аз ин хона дуогӯ ҳастем ки аввалан умрта дароз танта сиҳат мақсад солим хушиҳои зиндагиро насибу рӯзӣ бигардона муаззама аввалан бахти сафеду дута як ҳамсафари ҳаётӣ бо дора шуд дошта бошӣ хай шуд дошта бошӣ худои меҳрибон фарзандои солиҳу солима ба дунё биёрӣ аллои меҳрибон муаррифгари давлати миллати тоҷикон бошӣ умри дарози бобаракат биниву болои фарзандову наберагот доим дуогӯ бошӣ маъзама ҷони қанди бобош аллоҳу акбар зиндаву сарбаланду хонаобод бошӣ